Pregazio 4 dječaka i neka se zastidi, a svim ljudima koji su došli, koji su ikad ništa u javnost časnu riječ rekli, mi smo i zahvalni. I znate kako, ja ne pozivam nikom da dođe, jer to je mene iz poniženja. Čovjek treba da bude čovjek, da se saosjeća i da dođe. Od mene nikad poziv niko dobiti neće, da ću ja stojati na ovu ulicu i blokirati. I sve dok istinu ne dovedem. Za moga Marka Mašana, za Jovana Vukana i svih časnih ljudi odustati neću. I opet ću se ponoviti. Samo me može smrt ovdje zaustaviti ili da me ubije neko. Znači, toliko o tome. Nikome oprostiti Marka i Mašana neću. Nikome. Da je to moj sin jedinac uradio, ne bih mu oprostio. Nek se sva javnost Crne Gore. Znači, dolazimo ovdje, što je rekao Mito, i po snijegu i po kiši. Ja ih ne mogu vratiti. I svi mi bi čudo činjeli da ih možemo vratiti. Ali upravo dolazimo da bi se u ovoj sramotnoj državi. Jer tek sam vidjela koliko pravde ima idući od institucije do institucije. Nije mene lako bilo, ljudi, i da idem tamo. Ali sveti prosto pri našim živim ranama što su izgazili. Nijesu nas pustili da tugujemo sa našim prijateljima, kumovima, porodicama. No su lažima gazi. I da li oni misle? I da li kad je donijeto posle Medovine ubica je ubijen, slučaj završen? Nije, gospodo, slučaj za mene završen. I za moju porodicu. Nikad se završiti neće dok ne budu privedeni i prošli ministar i svaki odgovorni koji je. Jer zašto sam zaustavila grupu studenta? Zato što su upravo bili selektivni. Nije su pominjali Adžića. I onda sam normalno posumnjala da se nešto o nečemu radi. Svi se moraju prozvati. Nema zastarelosti. Neka vam primjer bude Makedonija. Svi su i prošli i sadašnji privedeni zbog tragedije koja se njima desila. I treba mi da ćutim. Treba ja istragu da pravim. Treba ja da izigravam policajci, inspektor i to. Upravo sam ja sve donijela nas to tužiocima. A sad je na njima. Jer mene nijedna neistina ni laž neće vratiti njih. Niti bih željela u nekog da uperim prsko, nije kriv. I nemoj da im se desi da nekog nevinog čovjeka, samo da bi makli to tek tako, osude ili na odgovornost pozovu. Znači, mi ćemo pratiti sve do kraja. I što se tiče, ovo je danas obraz Cetinja. Ja sam 38 godina na Cetinju i mene je bilo čast da dođem u ovaj grad. Ja sam Nikšićanka rodom. I mene je bilo čast da dođem. I mnogo je ovdje časnih ljudi. I ne želim niko da kaže da je ovo grad monstruma, da je ovo je grad jednih poznatih ljudi, jednih časnih, čestitih ljudi. A u svakom žitu ima kukuja, svugdje se može desiti ova tragedija. Nažalost, na Cetinje se desi. I ne želim niko da to zloupotrebljava. Ali gradonačelnik sa ovim postupkom danas. Mene nije to možda ovim ljudima čudno, ali od prvog dana od Medovine on je za nas bio jedna nula, jer nije bio čovjek. Ne samo on, no svi koji su bili odgovorni. Jer je on trebao, kad je zovnuo Spajića prije 2-3 dana kod njega, zašto ga nije pitao? Dokle se došlo? Kad je gospodin Hutar njima postavio toliko pitanja, zašto se on nije jednostavno udostojio da kaže, slušajte, mi možemo žičarama pričati, ali ovaj grad je svježih rana. Svaki cetinski pločnik je krvlju napunjen. A svaka njihova fotelja je krvlju napunjena. Neka zapamti današnji Vaskrs. Ja želim svoj djeci ovoga svijeta sreću. I zašto sam ovdje? Upravo zbog dječje suze. Neka osmijeh bude svako djetetu, iako su se njima 4 zaledili, osmijeh. Njima je život stao, a i nama je život stao. Ali Marko i Mašan zna kakvu babu imaju. Ja ću tu ustojati. I barem će me pamtiti djeca da sam nešto učinjela. A morat ću učinjeti. Nema to, sad ćemo, posle ćemo. Znate sami da je Marko i Mašanov zakon bio. Ništa po tom pitanju, samo priča prazna. A oni misle da će da nas ohlade. Ne. Oni sve što više ćute, mi smo sve žešći. I neka zapamte dobro, i Spajić, i svaki funkcioner, više ne želim da ih pominjem.
jer nisam se politikom nikad bavila. Politika je moja porodica bila u mome životu. I nikad nisam gledala je li čovjek Srbin, je li Crnogorac, je li onaj. Sve dok ne ugrozi moju nacionalnost. Ne želim o tome da pričam, ali želim da kažem, da sluša javnost i da vide i zašto da mi očekujemo od drugih građana Crne Gore kad nama prvi čovjek grada je okrenuo leđe. I neka ga je sramota, neka se stidi. Ništa drugo, jer on je mene, vjerujte mi da sam ga danas vidjela da bi bilo nelagodno. Jer ja nisam navikla od njega na dobro. Ne od njega, ne treba on nama ništa finansijski, ništa nama ne treba. Nama treba samo da se postavi kao, jer sramotno je da čovjek 2 tragedije u njegovom mandatu, da on ne mrda prstom. No naprotiv, kao da nam prkosi posle Medovine, posle 3,5 mjeseca takvoga veselja za Novu godinu. Pa onda sad, posle 1. januara, manifestacija. I zamislite, u manifestaciju, kaže, jedan dio tragedije ćemo posvetiti. Pa je li jedan red suza, jedan red pjesme? Ne smiješ, Đuraškoviću, sad ja poručujem, više nijednom Medovinu u tvojim tekstovima da staviš. Ja ti kažem, i trebao si da me pitaš i da ti sad izađeš i politički da djeluju pojedini onoga dana na skupštinu, kad kažu tražim ostavke. Ne, ja ne tražim ostavke, ja tražim odgovornost. Jer što ste vi učinjeli ako ostavke? Stavit ćete jedne, doći čistiti. Ne, odgovornost za one koji su bili i u Medovinu i 1. januara.